Krista la leti jingring cho san nya pananapa litro la long narati ko utility akutipa nara apam kyang jingring amala chare hipa chacha acha ngucho ning da zero ba kyang aning se ko atichi amala chare ko ina isa text yang move de in the first learn in maternally nung ko le ma maternally nung ko le chaba in your self introduction khati chanyare in the Rosie lai ko ita zadang lara ko I achagan de April 12 la I MTH tham ko za Christian Counseling Department lan I MTH tham ko ni I ate presently Dimapur College Bible College la I lecture muchia le ko ina isa ate text yang move de ina tangki dang nang khatu khinyare hallelujah hallelujah yo me chomana I zramba hochim khatu linge sa zramba chingya zramba hiba be kha khatu la I zramba de yo khatu choma chi nung sa ma chim se na I na ningla na ya masure ko zaba zramba nani khata se sure na jang ko ina tuturu sermon prepare thabaliro hiri sermon za zramba I mayuran ningtang ko I zramba ha hada family ningta I amova thas ona ba zramba te I na ningla na ya masunu shilam zramba I jing 이장 장을 인다 뜻성 무추는 먹고 전 이 아kan고 베캬 아따봉 데 켈라 마사지 비요자 땅 키르나 사리 히리 아따봉 나 카달람로 트르이드스 차 아멘 친여 인데 이사요라 창다냐 바 text Mark chapter 4 verses 37 to 40 Mark chapter 4 verses 37 to 40 in the 키레 총이나 칭히냐뽕 아랑치 파초 ko kitang la cha kilo malam yo cho ko kina kitang cha aching ro cha cho jisu cha kitang chung na la atha nga ki na yap cho monoti na api khamsu yo cho aching ira changnong nana matitang ra a jisu na shemasu nyapung kya using cho yo cho nyeling ko abina kilo te yocho lunglam ling hatsute nyapung za cho ko hatsala alunglam amala licho hatse ko jisuna amono ti te yocho te poner nar tacho ade yingchi yutsi malira a hi zro ba amasa yuli le akira ko aichura tamu zro ba namwa jang isana khode hi ba text Mark chapter 4 verses 37 to 40 la thing mathe ina jisue khala mono ara kitang la pamba ji na ya de jinghi nya pong amala ro cho isa no mure ko mono di jisu kya sho na yap cho na li de jinghi nya pong amala ro cho khu na ara draw na ring na jisu de ira kha mati tang ro ong ba jisu de yo cho da di jisu na she masu na apina using japa ha cha jing nya pong za cho aba jisu na amono di de yo cho nar yo yu ji za khela li ro ba jing jing cho ha zre di sa ate isa yo present situation la isa na kho de ha cha isa na present situation na thing ma the na isa mi na ate atra ring ba be kha khatula li le ko isana yutre ko isana api yo God servant ne ba isana yore tanye sa isa kha ate jisuna monoti kha yo choro otusa isa kha ate jisuna ro pa isa kha nara yutsi khela liro te isana tula lingno khapi lamting sonyare ina ade khode isana Exodus chapter 14 following hatla thing mathe na jisuna Moses Israel ro Egypt la kingchina li choba haza deliverance chanung bai ningta apikha thochi cho khat li le ko isana khode theina matheina jisuna zramba na hachapa be khala apina khatwe chaya ya nguchi cho isana changure ko ina chinge hibayo nachi cho thare maya following hazla isana khode isana hazla khode thing matheina Moses
Moses e khala ina isa ate God servants of God te in compare thanyare tuno khala Moses sa isa na Bible la thing khala Moses sa zirang ba ha face to face chota ba za api khatu li le ko api khan zirang ba na chaya ya mu chi na Israel ka Egypt la na chi so cho li le tan yi sa Moses na sa tan yi sa api hazada zirang ba na chaya ya mu chi na api khan tho chi pa khana api na hazada zirang ba na long na yi sa api mi na de cha khatu la api mi na api yo yu chi za sha sha pa bi cho ko isa atamung na mathen li le Moses mina api promise le na za tu nong ma ko cho ko api te ba promise le na bi za tu nong ma ko cho khana api na tu api na anya hata api akangala ma chim cham khatu api na muchi cho akhuti ba isa atamung na yuchin li le akhuti ba za api na using lungta za api na ma prap pi cho kha anyo la isa na thing kha la ti sa zram ba na api kha lung la ki charo nung ning da zala lung la hop pa yo de api na zi charo na api na anya pi hop cho hatsa anya ku na api promise le na ma zu ti che cho hatsa ri tu sa isa na zram ba na isa ha pa cha tho che ba servants of God ba za isa na zata du ma ji re ta ni sa zram ba ni isa ha mai cho ku na ma la zram ba ni isa ha family la na api yo mu chi so nong pa cha tho chi na yo ba cho Hatsuning the isa han the servants of God butsure tanye sa ate pe khala isa na servants of God te isa na yonye sa hipayo situation hila isa draw na ring na lire tanye sa isa yo ate angu chinung za isa na zrang ban isa ha tho chi choro de apyo ngu chinung ba apikyo ba la isa ka lap ha na apyo ngu chinung isa ha tho chi choro de isa na hatsu ba akang la linung thada le ko ate be khala isa na drone ring na mayura khang so nong mali isa na yutila ting na apikha mayre ba za yut je ba isa yo for bom shi na isa na mayre ba za isa na zrang pha za muso nong thata le khala te sa khote Israelites khaje kha ate sa believers of God khaja khang compare thana Israelites rukumi na Egypt limila chungcha sina marong sina lina licho hat tanye sa zrang ba na Moses mathe ba hala ar kha chla na chi cho tanye sa khote arna hat ba zrang ba na nguchi pa zrang ba na ar kha mai ba jammalam ke ba hala arna le te arna irokha hila tuni da irokha hila nuro cho tanye sa irokha Egypt limila di sa irokha lis or ma chla lure na iro ati chungcha cho ro la ma chungcha nong ba yo na li cho tanye sa zrang ba na ko te sa Israelites ro kha ma pi cha tanye sa ar shoot sunge te zrang ba na ar kha shoot ta khala ar ki yongwe te ar kha ki haja zrang ba na ar kha chaya ya na lang na cho tanye sa ar na zrang ba yo ami za mam the cho api kha for six sa cho hatri tu sa ate be khala isa na yutre believers of God be isa na yore tanye sa isa na ate hipayo situation na isa na drone na ring na lir ba kulabi macharo kurano kulami na movo drone na ring na lir ba tanye sa isa yutre ba za meaning amala khatli le yutre ba za isan ta tu yutre ba mayore tanye sa zrang ban isa akala chaya ya uchi pa khana zrang ban ne apyo amai isa ngu so cho ko ni isa na mina yutre ba yutre li le hazbas na isa ne Israelites ro na hazda zrang ba yo amai forsake cha pi cho hazri du sam cha no tanye sa isa ne yutre ba za achang chi zrang ba ha isa na yutnu sa ta le khala te kho de isa na present context la isa na thing ma the na isa atamung na chengya ta atam isa atamung na news the thing na ya le in lung ti re ko isa na kho de news the thing na hazda de isa na ngu ba za north east la assam hazla za cases amat chau ba ara yo ara chati ki yale tanye so arna matra maring po khala isa na news la thing khala arna
amasabaku aryo temple jamina arna khambo ko isana changure ko arna yujiba ja makam choba chingrang khatuli le singlura mapara khatuli le tayesa arna hiba pe khala la tonna samba kam cho chi ino tayesa chirang ba yo amei na tu mahala chirang ba ha yuti cho na tu isa kam cho nong ba arna cha lungri cho ku na arna mina khatu ara makam cho ba chingrang khat chirang ba mapanyesa arna matro maring ba hala arna hacha khambo na arna cha mapara li le khala isana hiba limi isana hiba isana nakali for Christ ba isana jire ko isana khatang chirang ba yo chaya ya isana khata experience han role ko isana chirang ba yo amai cha to ni isana atamung mathen li le limi la thingha la hiba COVID-19 na asa cha khatang ma to ko nyamung ma khu thana sa katu increase har bai tang isa isa hiba Nagaland for Christ be isa na tu achang china maling yes isa Nagaland for Christ be isa na chin li choro tu sa isa hala chungcha ke maling tamung la na kham chor bai kha isa na ate be khala chira ba ha ma panung cha khato atung de khala khato acha lang ni ro isa yutre ko isa na servants of God be isa na isa ha di ba za isa na zran ba yo amai za isa na Allah ni chi nong sa ta le ko ate be khala isa na tu za yutila za la dring na khala apikam mai pa za Allah isa na mayuro kha isa na muso onung ba isa yo anguchi ate ha chakatu li le khala khote in example khati hero nya re khote in a family la inni achang ba icha choda de inni na ite ta yo cho isa family la COVID-19 zo nya khatu khan tu sa positive cases positive tha la ila to samat maring no sanu samat no tai sa hospital la doctor na taro ba yo yes ila ro no I sanu samatra ba pin yo che tu no abina chatte ba yo cho hala abina ha cha mai cho khu na tu sanu mi matra mattu samatra maring ba hala abina ha cha ngu chinong ba yo cho li le ha ba isana yutre ba yo ba cha isana tro na ring na linong ba ma ta ni sa chirang ba ha mai re ba isana yo na li ba cha ate pe khala chirang ba de ina mai re ba cha hichi na mai hitachi na mai re na ba isana mu so nong ba cha khato atung de khala ate ina achangda cha ina de Bible verse khatu ina ta khinyare Philippians chapter 4:13 hazala thanali baja I can do all things through Christ because he strengthened me bayo balile ko hiba Bible verse iningdang favorite Bible verse khatu ikhinali te ma ngu chinali te I mako nungro itu sa mahala yo life la amako sururo te mahala ina mawa chi inung chai amba ina mangu chi inung chai amba lamte ikha hiba Bible verse na khatang choda che ko hiba Bible verse ku ne I tamung ko chi paro che hazbas na ina hiba Bible verse la tha anali choro tu sa Sirang ba ning la isa atamung chinung ko re tuno ha bina ta se chore ba yo na li le hazba isa na hiba yo COVID-19 hi situation gon isa na draw na ring na malino ta ni sa isa na yamung khatula hila isa nya che ngun ba isa lu yuji na lungdi na linung na ba ki kya cha na sirang ba yu isa atamung bi cha chang da re sirang ba na ayi chiro ko achora sirang ba na wa chang ma so